мен 21 күнү келем. Эгер ошого чейин мына жер алынбаса мен алып келем да бустурам. Бүт алдырып бустур салам менен. Экскаватор менен таптырып салам. Мына чыгып алган жериңизге документ жок. Биз айтып атабыз, мамлекеттин жери, элдин жери, бу жерден эл өтүш керек. Assalamu alaikum, урматтуу Борон Медиа каналынын көрүүчүлөрү. Биз Араван районунун борборунда турабыз. Бул жер Араван базарына жакын жердеги жер. Альянар Файлы өкмөтүнө карайт экен. Дал ушул авиакассада жазылып турган имарат тротуардын территориясына кирип кеткен экен. Ошондуктан бул дагы бузулат буюрса. 10 күн убакыт берди, 10 күн ичинде бузат. Эгер бузбаса, тиешелүү кызматтар келип өздөрү бузуп, калкалап алып чыгып кетишет. Тагыраагы тротуар ачылат. Подвалына туруп алган экен да. Мынаны алдырса өзүнүн кире турган жайы кайер? Тамам. Бул подвал кылган экен да мына. Подвалдын мейли кылган үйүн ичинде. Bunu böyle köçüratta eşiğin bir tarafı. Eşiğin cevap durup bir yandan geçiyor. Ya lök konstrüksiyon ekan bu. Alınsa çırasın mı? Yok, bunu düşük olsa ne olur? 1 metre tutsa, tekis gelip standart gelip de. Yol 10 metre, bir 6 metre. Bir konteyner ekin, ondan beri? Orada kat verilmiyor, eskatüral verilmiyor. Bir yandan 1 metre olsa 2 taştan bir bakıyorum. Benim var mı bakalım? Telefon, hareket kılıp etmişsek Yerge reis telekom kılış gerek mi? Bu reisin balansında mı? Reisin balansında. Görüşürüz gerek. Demesin, reisin demesini al. Bu hazır ulanıp gelip bu yerden tokta olsa qanday болушу керек geçiş. Kay жерге чыгат? Şu жарым, 3 metre şu yerге de. Yok, yol kaysı жерге чыгат? Yol Kayga çeyin. Bu жерге кошулабы? Aynen da kaysı dakika olsun. Bu zdание целиком kaysı kişinde? Sizge qarayın. Bu büt boldu. Ошондо жол мына жерге келиш керек. Жол оозу чыгып кетип атат да. Siz zdание менен бияка жолдун кызыл сызыкка siz чыгып турасыз да. Кызыл сызыкта турасыз азыр элдин жолу. Сакал киши экенсиз. Жолду жапкан эң жаман нерсе билесиз. Муну жылдырмыз эме жолду чыгарабы берип. Окулуңуз? Мен мындайда ошону билип туруп мен башта арыз жаздым да. Арыз жазып туруп архитектурага кайрылганмын. Архитектура анан кийин өзүнүн немесин айтып туруп работниктер карап көргүлө деген. Анан кийин мага арыз жазып письменный жазып бергенмин да. Ошо письменный жазып бергендин астында менин проекттеримди, мында проектный документация бар да. Көрүшүп туруп, анан кийин макулдук берген. Ошо проекттин үстүнө макул берген.
Andan keyin o'zlari yozib turib, o'sha arxitekt nimani dokumentga o'zgartirish kiritib turib, o'shuni chilib shunday yozib bergan. Shu bor. O'shuning ustiga arxitektor, главный arxitektor kim edi? Nimasi? O'sha Hozirgi emasmi, sidir bundan murdagi. Murdagi arxitektordan O'shuni основаниясida anan keyin men buni jabsam. Murdagi arxitektor qo'l qo'yib bergan dokumentlar bilan zdaniyalaring barini buzib o'tarish. Al bardığından akça alıp kol koyup berdi. Büt kızıl sızıktın bardığını belge. Oşonun zdaniyasının bardığını hazır buzu atağış edi. Bugün Nuravat'ta buzdurup beri atağış. Eki zdaniya. Bir zdaniyаны mamleketke aldı. Mençikte. Ana sizden ulu adam katarı suranıç. Nizam çekinde yaşayın. Buna eldimdagi nazarına kalbanız. Tüzünün, munoğu жердin burçun alasız bir yağınız işleyiverdiniz. Zdaniyaga hiç ne iş yok. Yolda açıp veriniz. Men ma'qul bo'libdir dedim. Endi o'shanchani rasvot qilgandan keyin ma'qul buzam dedim. Raz nizomchilikni bo'ldirgan bo'lsa. Biroq men nima mazmunchim yo'qda. Finans yoqda mazmunchim yo'q. Ana keyin ularga aytdim, ma'qul dedim. To'g'ri jardam belgilaydi, finans yoqdan jardam berdim. Ana keyin bu rais aytdiki, bizga arz belgile dedi. Arz qayrildi pullarga. O'shuning asosida bergan dedi. Bu masala bo'yicha biz sessiyaga qo'ydik da. Ana deputatlarning ko'pchiligi bu o'zi mizonsiz chiqqan bo'lsa va dokumentni tekshirganda o'sha yerga dokumenti bo'lgan emas ekanda. Dedim kitap yağınlar. Mizonsiz yerga biz qanday finansiya qilamiz? Agar mizonda bo'lsa, hukumatdan akça bo'lganlar ruxsat bermay qo'ydi. Men o'zim aytaylik, o'sha yerda jardam bo'lib qolsa, bu yoqda kichik jardam bo'lib qoladi. Bunun buzuşuna kança alak kança yer buzlap berdi. Kança metr yer buzlap? Şu şey bak. Ben nasıl kararı yok. Bunu koşunca yer koşunca. Bunu buzlu sağlığı için kança akça giderdi. Bizga biroq qimmat yozib berganda Bunlarla çok ketadi. Faktiski ama hozirgi boğadan undan ham ko'p ketadi. Biroq endi o'sha qachon Kança akçası kançasını çıkarasiz. Kançasını o'zingiz chiqarasiz. Qolgan jetmaganni o'zim qo'shamda jonimdan. Kançaga buzilyapti? Endi buni misol uchun buni buzganga, buni proyekt buzganga nimani aravanda yo'q ekan spetsialistlar. Biz buni o'shdan olib keltirib qurdirganmizda, aravanda ularning spetsialisti yo'q ekan. O'shuning uchun o'shdan olib kelib turib, anan keyin buzish kerak ekan buni. Ne dedi Oştuk'ta kança deb atadi? Oştuk firmangiz kança dedi? Endi buni men bolam aytganimda, bo'lmasa men mana yerdagilarni surishtirib beradi desak, ular bilmayman qanchadan aytishdi ekan. Bu hazır usulün buzuluş için baştan tutuş gerek. Bunu terezi almış gerek. Lan duval kalat ya. Uzunluk. Lesinse kalat. Просто но işte zavodun özüne qadrladi. Tigi Pitbull. Buzvali degan yo'q, ma'qul deydi. Biroq finansiy jardam belgilay dedi. Возможность yo'q. Nega finansimiz yo'q? Shu zdaniyani arendaga beramiz. Endi tirikchilik uchun biz kredit olganmizda, o'sha kreditga ketyapti hozirda. Bunun ketgan o'sha arendaning akchalar bor. Biz endi bilasizlar, bari sessiyaga qo'yib turib, chet chavizib turib, arz yozdirib turib sessiyaga qo'ydik bu masalani. Deputatlar o'zi mizon surgan bo'lsa, mizonga biz qanday kompensatsiya to'lab beramiz? İçine bir albaysan. Agar bularning klassik liniyasi ichida bo'lib turib, mizonda bo'lsa, biz qilsak, biz kompensatsiya to'lab bersak bo'ladi. Demeni bunday qilalim. Mizonli turda bular mamlakatga sizga akcha bera olmaydi. Arxitektorga men bugun zadaniya berem, arxitektor go'shtligistr yo'lmasini chiqarib turib, bugun qanchasi bo'ladi? 11'i. 11. Balangiz qayerda? İşte Qayerda? do'stim bankda ishlaydi.
Biliyorsun Molbulak'ta işteyiz. Finansistırmayı 11 olsa 21 ata. Ben 21 günü gelem. Eğer oşa koçaya mına jere alınbasa ben alып kelem da busturam ben. Büt aldırıp bustursalam eneleyin. Ekskavator menen taktırıp. 11 gün vakit eki balаңызга эскертип айтыңыз. Келип кетти деп. Мындай нерсе болбойт. Президенттин тапшырмасы. Жолдун бүт тазалап элге шарт түзүп бергиле. Бардыгын алып тазалап. Мамлекеттен булар бере албайт. Булар бере албайт. Булардын сизге бергенге акысы дагы жок. Эгер бул азыр мына кеңештин төрагасы сизге 50 миң берсе, мен эртең кайра сурайм да мындан. Сен 50 миңди кайка кетирдиң? Эмненин негизинде бердиң дейт. Бизге жазылып жерде оякта жазылган экен, 50 миң сумма кредит алган үчүн да берилген экен да. Биз түшүндүрүп бердик. Мыйзамсыз депутаттар ой койду да, бул өздөрү эмнештеп аткан Мындай болуш керек. 21-ине чейин убакыт. Балдарга айтыңыз. Болбойбу 21 күнү келебиз да техниканы алып келебиз, буздурабыз, ачабыз үчүн. Алдырып салгыла. Мында эч кандай кыйынчылыгы жок. Оштон келсе 20 мүнөттө оштон келет, бузуп кетет. Берге только көңүл керек. Мамлекеттин жерине рас мыйзамсыз чыгып алдыңарбы? Мыйзамды мартака бил. Балдарыбыз финансист экен, табат акча. Каяктан табат? Каяктан табат? Finansist болуп, finansist ишканада иштейт. Ата, мыйзамсыз чыкканга акча таптыңарбы? Кредит алып жерге чыкканга таптыңарбы акча? Значит, мыйзамдуу киргенге да табасыз. Мен башта ошонун документарын куйгам диге. Архитектура. Мен ошол архитекторго барып берген акчаңызды алып алыңыз. Сен мени мыйзамсыз чыгарып берипсиң. Мен акча берген эмесмин. Бербесеңиз анда ошол мыйзамсыз чыгарып бергендиги үчүн жоопкерсиң. Бара турган жери бар. Мен айтып атпайм сизге. Документиңиз туура эмес, берге документ жок сизде. Мына чыгып алган жериңизге документ жок. Биз айтып атабыз, мамлекеттин жери, элдин жери, берден эл өтүш керек. Чону бузуп коюңуз деп алдыңызга келип атабыз, суранып атабыз. 11 күн убакыт берип атабыз. 11 күндө бузулбаса биз келебиз да техника менен алдырабыз кыйынчылыгы деп. 20 мүнөттө сүйлөйм деген жокмун. Бул бузулбайт. Ошого 11 күн убакыт ата. Бүтүрүңүздүр, сүйлөштүк. Хорошо? Мамлекеттен кичине жардам бергиле ошо. Жок, мамлекет ага сизге берсе, эртең жооп беребиз да, биз мамлекеттен кантип беребиз? Мамлекетсиз тиги мыйзамсыз эмени бузганга акча бердик деп айтабыз. Бере албайт. Ага акча берилбейт.